Kani gadega Batisi TV, bat pidang pek yaki kubor baman kasni. Wat Hapdeng uslap ubajur penban kejingyalang paitba balakot penlong daka Khasi Author Society bandawa Ithuh no yaka Ktien Khasi haka Khyrnit kaba Phra jong riti sensyar jong India kala yaj bait bat khluit ru de artat habas ngap na kejingkren jong babon hagane kejingyalang khamtam u presiden keseng u Dr. DRL Nonglai Hashwaban pensedang kejingyalang paitba Hamadan Malki kala don kejingyalang sedang na Madan Yorong Hep Hakaba usim kahimanong klau, upaim prestar manik sim, ulawan ban ai kejingkran kurku kurdo ikipat ba kibawani simenta hagani kesni. Kali kejinglah kalau man kejing punya review lagi chat penteriu, yang lagi juga Ktien, nama kata angkat ya wear, ya barokik, kawan kerja juga beri hindu terap, ya sisi yang buat review lagi juga chat penteriu. Tuan mengenai Persia, Assam official language bill. Jadi Rhem mensim, mentangan yang, kau ngecai betul. Bandawa, sorka, ban, penitun no, Ktien Khasi apa, ini sebagai the constitution. Kemudian selama kerana, nama ini sedang no, kerjanya. Hendak disahkan pada maai, kau muslim juga himan dong kalau maai kerja kerkodo, ya KS, maai kerja kerkodo, ya berapa kekon kerja juga beri hutang, bahagian ini kesini, maai berkata kami juga Ktien Khasi simpat kanjeng, kansam, ban kata Jingdawa jongi. Ban pendrung, ya Ktien Khasi hakai sini kan lengkap. Hagani kejingyat paitba lalam kemat daki nong yalam ke Khasi Author Society rengkat ki paitba babut nadien pentuk yaki riosan pertai ki nong yalam shnong ki dekot jeng seng bahalang bat ki bakampun hi ki bawani simenta ki dei ki nak school bat di samla puli jong ki college bat ki nong hikai halenti kala don kejing power rengkat kejing yakan hoi kedu hoi ban pen urlong ya gani ke Jingdawa balamat phang da ka Khasi Author Society ban pen yo no ya ke jing Ithuh ya ka Ktien Khasi ha ka Khyrnit ke Phra.
Haka Jingyalang Hamadan Malki, Lapanyai Dau Dr. KD Ramsey, Vice President ka Khasi Author Society, Balayo yak Jingkren, Nau ba Samuel Jerwa, Chairman ka Northeast Student Organization, ka Dr. Antoinette Karmalki, Nong Hikai Khasi jong ka School ba Nehu, Uba P Nong Tudu, Principal jong ka Jaintia Eastern College, U Dr. S. Lonia Marbanyang, Nong Hikai Barim Ganihu, U Dr. B.R. Karluki, President Barim ka Khasi Author Society, but U Dr. D.R.L. Nonglait, U Balong U Nong Yalam Barang Bakdo jong ka Khasi Author Society. Lapan Shangkun, but pen Rhem Mensiem, ban 8 yala ka Ktien lejong, nagi samla pule ka Lady King College Shillong, ban nagi samla pule jong ka Thomas Jones College Jowai. Sa sisi buat yelum mengenai umaran nilai ada tu umaran yang hak mengenai yelum mengenai umaran lagi kepada gawai ini umaran kepada gawai ini jaga yelum menjadi beliau banyak hal banyak tai banyak dawa yang imat dijura waktu yang ada beliau kami sa sisi buat sudah sini nilai yelum yang menjadi beliau banyak keren belum dilawat keputusan badan kam adu kata-kata Jingdawa ban penrong yang Ktien Khasi hak Khyrnit bawa Phra kam na itu Jingdawa kama benta pemene hari ini Jingdawa berasal adu kata-kata lajadak laifu pandai itu di senang layar ini Jingdawa bagani Jingdawa melalui nurut kipor nyopo kater adu ni tempat Bagian Ibrahim yang kenduk BDI, Bagian Generali Interaksi Bandawa yang diperlukan Ktien Khasi Khyrnit bawa Phra dikeli kami yasong yang balai dalam bahatak Ktien Khasi wan Ithuh datang di senja yang dia ada yang kuat menang bagi Ktien Khyrnit kalangwi bagi orang Ktien Phra dari kawai akhir bawa buat hadu kata-kata bukan penek pensak berpeluang ini kacak mereu bawa gerbang lala kacak mereu ublai ulai lala Ktien lala Khyrnit balik kacak mereu ini ulai gerbang ini yang Ktien Khasi badai limbah Ktien begila penisuhu balik Ithuh ime-ime pat berpenpau yang tak jinglang gerbang ini dari limbah Ktien Khyrnit kebangi kan. Ngin kenal baik-baik. Bagi Ktien kalau berekam hadu kata-kata. Bagi kejelah ini mengiau kejelah menghaya nyiwaru dari limbah Ktien Khyrnit. Ktien ini kelarong nado kapor pasun syar keren. Kila Ithuh ya Ktien ini hakaban penrong haki school baki college. Ktien ini kadang kerenjang kepada jurang bat kepada sandha nama apa kadang dari Ktien telah kibat her nasyatay syati syabigi bat syasati ngan ang yapi bangilay kuno syami syatay kajingan kalang ba hado balay kan kata Ktien Khasi ki om ba kadai Ktien kinonsab Kandai kata, Ktien telah, kita penit telah, ya Ktien Khasi berakawai. Nang tahu dan awalnya pi, baga Ktien Khasi kamdesho, tangkap kuliah, haka PG level, hanehu, haka elke, bag research, nrai Ktien jadi kelarong haki official portals. Hakaban aji hikai rep hikai liang la penrong ya Ktien jongi haki technical education Ktien jongi kelarong WhatsApp hakaban hikai komputer dat limbah ke internet dia hamno so kata jingna ya Ktien miladang di linguist Kum iproksa biwang, badap linwang. Iba kapertai kala Ithuh, kum kalingwas baktaunam, hak di Ktien jungi. Miladang minong thok poetry, miladang minong thok prose. Te nyim dunasyo hak di kalyang, lara kadai
lagi kriteria bah kesokar India kadangkang penbiang pelit yang Ktien juri. Jingdawa, Lapbah, Khasi, dan Rhem Phra, dan Ithuh. Maka dalam ini kita minta dan berdoa Tuhan yang menjelang wilayah. Sudah syukur mereka ikut berdoa bahwa syurga resolution dan kembali dari India dan berdoa yang hati doa dan harap. Maka dalam ini kita dan selalu mereka bantu mengayo waktu doa. Dan kejing snow Peter yang kebakas yang kejing bom berkat jom sorkan yang kejing kebangiran dawa baru singkata balai ngom tumta namar Ktien Khasi kelatot syakaranian kebangidai banyo bandrung harga Khyrnit ke Phra harga senam Arajar Khatmai ke Ministry of Home Affairs kelapan di China kesorkan Meghalaya la donnem san laktam kibakran ye Ktien Khasi la donnem san laktam kibakran ye Ktien Khasi halor kene ke jingkali ane Ithuh dal bashai bakat kom ka census Arajar Khatmai kibakran ye Ktien Khasi kidan baro khat saulat lai buai hajar lai spa sau po saumut hari India Kamu bangilah kot, siapa thong badai ban penrung no, ya Ktien Khasi hakwa Khyrnit kamu Phra. Ktien bodoh hakapor penrung, hak Khyrnit kamu Phra kesnap arajar lai kam pat semkat kajingdan kinongkren ya keningan nombor kamu mangi idan mentah. Kawai pat ka kendan kelong la Ktien Khasi kom Ktien tho. Kalau dapat nem san post nem, but hari ini san post nem, laga Ktien Khasi kadang nem kajing yer arso yer ya kio, ya tu ya kita kemasai, baka Ktien Khasi kom Ktien tho, kalau dapat mentah sispa hanyau pohon reu keligis nem, but nado balawanra igi dakto, daun Thomas Jones hagas nem kathos pa saupuar ringkat kajing yerap. Jongki armut ki ramba Khasi domrai bagi jonka kam semdan chu kano kajing kertiang dien handai ka kiu artet bat menta kalong do wengi ki Ktien ki bala roitam Hapdeng ki Ktien jong ki liunum hari India gomtam dan dau shu kalong da kumai bat bagi Ktien Khasi kam pat bet banrong haga Khyrnit ka Phra jong gari ti sinchar gari India Kawai pat ke kendan baka Ministry of Home Affairs ka pan jingsai na kasorkan Meghalaya kalong la ka Ktien Khasi kalalong nem ka Ktien hikai hagi school bat hagi college ane Ithuh yapi kombang kedaw mentan nado kasnem khat khaspa saupuar ka Ktien Khasi kalalong ka Ktien hikai hagi school bat kalaroi kalasan ter Manta Ktien Khasi kalam no way dari Ktien mahikai lalu ke medium of instruction, pada medium of examination kebagian hak Hapdeng nado ke kelas A hado ke kerdan PhD Ktien jang kiwai pat kiriulum wat kimalayo anrung hak Khyrnit ke Phra kempat yo mantho ya ke kerdan PhD hak Ktien majang
dan siu kan no dau kabaran dei ya kaban kentai ya ka Ktien Khasi ban penungan Khyrnit ke Phra lada ka sarkar India ka kentai ya kata kamat ba ke event ni tang Ktien hanre ya ka jai benreu ba kini ban penpau ya kini ka jing sengau lada ka sarkar India kami Ithuh ya ka Ktien kamat kami Ithuh ya ka jai benreu Khasi nile kumno pa lada ka sarkar India Hapdeng ya kini ka jingpet event ya ka jai benreu ka jongi koi pat ka jingkeli ya ka ba Ministry of Home Affairs kapan naga sarkar Meghalaya kalong bala ka Ktien Khasi kala dandam ya lagi jong ki dakthor nila persyang ya kawan penankam ya ka Ktien Khasi daki dakthor Bengali hanrai ki dakthor Bengali kim ya hap satya bat ka Ktien Khasi aingo yoblei bau Thomas Jones way naki missionary nari Wales kari kabala syak sengsyar haki Phra ulawan shari Khasi kari ba ke jaj benreu ke ba syak sengsyar hakaju ka sarkar ke ba let danbor kom ba ki Wales kila syak le bang halakari haka sarkar Phra ki Khasi ro kila syak le bang haka ta ukor ka sarkar Phra haka ta ukor ka penbori Khasi ban penangkam de ki dak Bengali hanrai kini ki dak Bengali kimlong sati ki dak ki bi habat ka Ktien Khasi komta ka mission ka persian ban perangkam de dak Bengali kelahaban ben kutno ya jing trekam jongka hangeri lung Khasi namar ki dak Bengali kimla ban penangkam kimlong ki be ban ka Ktien Khasi Thomas Jones rengkat ber Don Rai rengkat ber John Kha kila wanra bar sandur ya ki dak Khasi dak ki dak Roman dak ma wanra ro ya ki dak kumu en bakuyi bat kanto gadi ki dak benrap ki ba ha ki pulil linguistics ki ong kita ki daya critical marks ban penbit penbiang ya ka Ktien Khasi ha ka jing spell dak kini ki dak kila pura bha bar ka Ktien Khasi ka biang ha ka kon spell dak ha baro ki benta lala ban translate ya ka Bible ya ka khotbah Khasi ngelayo lala ban translate ya ka Mahabharata ha ka Ktien Khasi lala ban translate ya ka Bhagavad Gita ha ka Ktien Khasi kini kilong ki kotniam ki bakrau jong ka berdai bada ka Ktien Khasi ki dak tho ki bangidan menta ki penbiang ya ka kam stalla haki Ktien baro jong ni kotniam bakrau jong ka berdai lada kalong kumta hatu ki dak tho Khasi kilong kidat kibampat biang mo Ministry of Home Affairs bat ka dorbar parliament kila dai ban sim ye kene kom ka jing mission hok da kanu ka tarjur basya silian
Hakabai daibat ke Jingduna gi pai Khasi gi bawani simenta hagani ke Jingyalang pai ba kapala penlong menta ke sngi da ka Khasi Author Society u Dr. DRL Nonglai habaya keren bat kilat pathai kubor ula penpau ba ka kunhun jung u kamsim la penbor yano ru ban wani simenta hagani ke Jingyalang nrei ka syong hagi pai ba ban sngotu hado kanno ki kenkor ba ka Ktien Khasi ge dai ban yokno ya ka Jing Ithuh nagariti sensar jongari India. Kalian jongi ya Ktien Khasi soskan ba kalau dai banyo nama kalau akhmat kalian jongka kerdan lan ne kajing ha kajing yar jong Ktien Rakhanya ki bobon ki benta kumbala jubishar ikwe pat jaikin kum bishar ki Manipuri ki Bodo santani bat kwe jaikin Ktien Khasi kalau biang haban pedrokin haka Khyrnit tingim dan keno ka jing so azatian like no satang dari government kamdan ya kata kaman ban penung ya Ktien jong hagbedi bat kejiwan ngilajit ya kani kamadan kabamdei kamadan ke bahe i perkhat bahkan biang yo pai pa banwan mentalis ti boy ilapan ye ka jingbet na ka district school education officer utang ye ki school ki ba hasilo ngem sim lak penbor ki pai ba na jingai banwan nomor ka Khasi Author Society kamdei ka seng kabala ban kershan ye ka let kawan na jing disab jong ti ni kerpat ki seng ba per ki seng bhalang kanthok ya ka sumjok yo ki nong sunsal snong ka briu nyotrap ban ye trilang nageleng yo ki la ai ya ka jing kershan ten rei kat bakin penwan ni ki pai ba ni jongki ya kata ti kumbang i kam simda dan haduk kata rei ka jing kershan kamut setia bakim kershan mereka silong nomor bakani ka rally kam simlong ka rally kumbang ila penbej naka benta ki rally ke behe pala nirabu ikini ki syukiru tangkumba siajar sanspa tuli but ngikbil nanti baka jingwan ha jing siakan khamdan ni ban ya kabarun menta lakataru naka ke bagi ngikbil nanti kam sim daduna pala Katba ke Jingyalang jong ke Khasi Author Society garang ya syakmat barha ka khlip mat balakot ke jingkren peniasriem jong u babu bajubon roy kharluki ubalong u president barim ka Khasi Author Society bat kita ki saupo snem ke jingyai lenti ki khon Israel bat ki live khondai snem ke jing ksai jong ki jait penreu Khasi banyo penrung nya ke Ktien Khasi hapok ka Khyrnit ke Phra la ther kendit u Lapbah lapsan hamadan malki hagapor shibje saupusan no paisni kat hadu bala khlem bat tua ke dara bala ri slap dagi khna school bat ki samla pule college kani ke jingja kala pen mesau ya saungut ki khna samla ki bari slap ha kani ke dara
yang pi kira-kiran hari amsema ban pengai yang yang sensia ban lewat ban sim ban yakainia harol kata gabe kedau kalong nama pada sorkar kasnyap mamam Chief Minister baru akibatnya